Ndabasuhuje. Ubwo igihugu cyamwiyambazaga yaretse akazi kamuhembaga miliyoni z'amafaranga y'u Rwanda 20 ku kwezi. Ni umugabo w'inita akagira igikundiro karemano yahawe na Rurema. Dr Edouard Ngirente wari Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda ni muntu ki? Amateka ya Dr Edouard Ngirente. Mu busanzwe Dr Edouard Ngirente yabonye izuba hari mu ntangiriro ya weekend kuwa gatanu tariki ya 22 Gashyantare mu mwaka w'1973. Yavukiye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gakenke ho mu murenge wa Coko. Uyu munsi mu mwaka w'2025 Dr Edouard Ngirente akaba afite imyaka 52 y'amavuko. Urugendo rwe mu mashuri abanza, Dr Edouard Ngirente amashuri ye yagize ku ishuri ribanza rya Rwahi, ni mu gihe amashuri yisumbuye yakomereje mu ishuri rya Groupe Scolaire de la Serre, rikaba riherereye n'ubundi mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. Nyuma yaho Dr Edouard Ngirente yaje gukomereza amasomo muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, aho yize ibijyanye n'ubukungu, akaba kandi ari no mu banyeshuri ba mbere bize muri kaminuza nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Nyuma yo gusoza amasomo muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, Dr Edouard Ngirente yaje kubona akazi muri iyi kaminuza, aho yigishije mu ishami ry'ubukungu, akaba icyo gihe kandi yari umuyobozi, akaba yarakuriye umushinga wari ushinzwe kugenzura ibijyanye n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Nyuma y'ibyo bihe muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, Dr Edouard Ngirente yaje gukomereza amasomo y'icyiciro cya gatatu cya Kaminuza Masters muri Kaminuza ya Louvain. Iyi kaminuza ikaba yari iherereye mu gihugu cy'Ububiligi, ndetse aza no gusoza aya masomo yaje guhabwa impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Nyuma yaho kandi Dr Edouard Ngirente yaje kwiga amasomo y'impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu bijyanye n'ubukungu, akaba ari naho yahawe titre ya Dogiteri. Iyi mpamyabumenyi akaba yarayikuye muri Kaminuza Gatolika ya Louvain iherereye n'ubundi mu gihugu cy'Ububiligi, hari mu mwaka w'2010. Mbere yo guhabwa inshingano zo kuba Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda mu mwaka w'2017, Dr Edouard Ngirente yabanje gukora imirimo inyuranye, irimo kuba umujyanama mu bukungu muri Minisiteri y'Imari mu Rwanda. Yabaye kandi umujyanama mukuru w'umuyobozi wa Banki y'Isi mu mwaka wa 2017. Ubwo yari umujyanama mukuru w'umuyobozi wa Banki y'Isi mu mwaka wa 2017, Dr Edouard Ngirente akaba yarahembwe amafaranga ibihumbi 20 by'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga amafaranga miliyoni 28 z'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi, ndetse icyo gihe yari atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Colombia. Ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'2017 nibwo Dr Edouard Ngirente yashyizweho nka Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Ibi byasohotse mu itangazo rya Perezidansi ya Repubulika y'u Rwanda. Iri tangazo yarisohoye agana isaha y'isa 7:00 z'amanywa. Iri tangazo ryamenyeshaga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame
ashingiye ku bubasha ahabwa n'itegeko nshinga yashyizeho minisitiri mushya w'intebe ariwe Dr Edouard Ngirente. Nyuma y'uko iri tangazo risohotse kandi umunsi wakurikiyeho tariki ya 31 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2017 nibwo Dr Edouard Ngirente yarahiriye inshingano nka minisitiri w'intebe mushya w'u Rwanda, akaba yari na minisitiri w'intebe wa 11 mu mateka y'u Rwanda. Gusa by'umwihariko akaba yari minisitiri w'intebe wa 6 w'u Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Dr Edouard Ngirente akaba yari yaragiye kuri uyu mwanya n'ubundi asimbuye Anastase Murekezi wari warahawe izi nshingano guhera mu mwaka wa 2014, ubwo minisitiri Edouard Ngirente yaramaze kurahirira inshingano zo kuba minisitiri w'intebe w'u Rwanda. Nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yamushimiye kuba yaremeye gukorera igihugu cye ndetse amwibutsa ubushobozi bwo kuba minisitiri w'intebe w'u Rwanda ko abufite. Hirya y'ibyo byose kandi Dr Edouard Ngirente ni umugabo wubatse, aho afite umufasha n'abana 2 b'abakobwa aribo Audrey ndetse na Pasi. Byari byo, dusubire mu biganiro byacu biri imbere.